Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo ha kising sajan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai ha kalyang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge na gemta gi larang baru banwan pentebit ha keneg music school banang penskem ya kejingdon ki banang penne pensa ya ketenrai kabalabu laseng dagi menbarim ukun nuhan nyutram kalak ban long ha karyam ka bench ka bam ka di ka penku penspong ha badan ki jingi kendu ki bakerpang lani ha bai burom ya ki bedai hok ban ai ya ka burom kumala jule khamtam ha badan ki jingi lang penku burom laju ai nengkong da ki jain tenrai ka balong kum ki jing burom ha badan ki bawan ha Meghalaya bat kani ki jingle ka pensa jingken mau ya ki bayo pediang ya ki jain tenrai na jela Meghalaya bat kalong ka burom ya ka jela bagi dangdon ki bapenim ya ka tenrai lengba ka jingdon jong kini ki janjir dia ki basina bat penmi napo ka jela kaseng Riboy People's Council da kejing sokhya bandon kejing penne pensa ya katenrai hene kasengi kalalit benia kedu yau chancellor ka school ba USTM Riboy District ban persngau yau teu chancellor bah badan ki program ki ba penlong hapo kene ka school ba lane ha bagi pediang buram ya ki briu ki bawan nabar jong ka jela ha bagi wan ha kene ka jeka ka bala peniang ya ketika school ba Riboy District bagi nai buram da ki jan ki ba penmi nangene ka jela kum ki janjir dia bat kiwe ki jan kenang makan long ka buram ya ka jela nambar kumba kalong hakut ki program ki badan hagane ke school ba laju penkum da ka asemis gamosa lani ke gamsha u presiden jong gaseng RBPC uba Jason Lennox nongrom habakran hagilat pathai kubor hadin ke jingwan ye kendu yau tu chancellor ka school ba USTM ulong ba om tang baga penne pensa ya gerti ke dostor lani ka buram jong ke jela daga bai da giti ki jan hendrai ka penim ru ya ka kamai kaji jong kinang tanjanya po ka jela habangi pej ya ki program baper baperlong hang ni po school ba lada kadai ban perkup burom yaki dignitaries ki rudan burom ki bawa nation mentah haki activities ki babunjat ki bakan ka university ka jupenlong lane lada dei bangi ai burom yano ki ba diki achievers haki benta baper ngilap ngiju syam ngiju saki ba ka jupenlong kam da kitu ki gamsha asumes te kaseng kadap da jing smokia Pika USDM kadon hapo uput sam joga jela kadon hapo Riboy District Ahmad jong chancellor meninggal akan nak basya ini kuat bamau un represent ya kariti dustur ka jongi ya ka jingrus pa jong ka jinglong juman jong gajak pendu ka jongi lada pikiran ya ka jan kamli bagi mdon jan yidon ni ki jan ki entrepreneur ki media kini ki production houses bapa mi jan naka jela bat napo district ro ngidon te meninggal penpal ya kejing prasya baki jupen kuburom da kanika gamsha asmis da ka baong kumta ngaku ban pensyai ba kamdei bengi prasya ya kanika gamsha pet mentang kasih abangi wani kendu yo upediang yang ngi da kini gamsha asmis te kani kalong kajing leran yangi habaki don ki jan naka jek bendu ga jongi tengi ko ayu bon pendukam da kita namar ba hato ngim sku tamula mo balada dei ba chief minister jong jela ka jongi udai na Meghalaya uwan ha Meghalaya syapan ku burom da kijanya semes tengi ya kan dia ngis ngau tamula hoi lada dei bangilik sya asam kadi ka rukom kum kalong ki lada ngali cinga sya asam lada ki pun ku burom mengi da ya kijanya semes ngis ngau ba kai dei dor kalong inline